Biyag ti tao. Hello! Welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoy te Drama. Naimbag nga oras yung amin nga wan labas. Sakbay ti barumanen apakasaritaan. Makablawan pa ti Kalyag family dita Benguet from si Joy. Kastamatan ti Pascual, Pastor Bautista kan Gutierrez family dita Pangasinan from Mariel Gutierrez. Kaya tita intay nga rudan tenggan ti episode 292. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Nanang, agpaiso ay asim mang puto ni Uncle Berto. Wine, idikalman ka now. Agbakasyon laang wano agsublimat la ija abroad. Agbakasyon laang. Agsublimo la ka no, into no may abulan. Ay, tulungan dak mga rod nanang. Tas umura ka kas waitress ija restaurant na. Aliya, agrubwat ka, tamapanta ija balay da Uncle Mau, anak ko. Kumusta ka ngay manang? Kaanakan? Agmano ak Uncle. God bless you, kaanakan. Kumusta kayon? Hey, kastoy lata akasinsen. Pasaray agsakitak. Iso akana yun, ti pa nagpadoktor ko. Ay, oray siya nga rod. Adumat ti marikrik na kitibagik. Ngayon gagangin na siguro na mapanin ti edad. Adon ti tumpuar nga anayan ti bagi. Wan nga rod Ay wan, mabalay nga isarek mo to'y kana kami ti restaurant mo. Nadapay bakanti Tanay, nagsardeng matan nga giskwela. Apay nga adi mo ituloy tag eskwela. Sayang kanakan. Kurang mati budget, Uncle. Ado, mati mabalin nga apply nga scholarship kanakan. No kaya't mo tagbalin nga scholar, mabalin. Ay, saanan, Uncle? Nababa nga min dagiti grado. Ang mga nagjack tumot lang makapasa. Anya? Kaya't mo tagtrabaho ija restaurant. Wan ano, adapay bakante, Uncle. Para inaw ti sapsapulag. Taiso ti kurang. Kaya't mo tagbalin na dishwasher? Ay, dishwasher, Uncle? Wen, isumit lang amin ti bakante. Kompletong dagiti waitress. Dishwasher ti kasapulak. Oo, anya. Mayat ka, Mira. Kutwanan Anya pa'y ngay, isumutlat bakante. Libre amin akanan manipulag sa pagingay ti malem. Pati merinda, libre. Iso ang makaurnong kay ti sweldom, no naimped ka kanakan. Ket, kaano ka ngay agrugay? Urain ton bigatan na, Uncle. Ngam, nadantagik katawi tres, Uncle. Mabalin ka di asyak ti sumublat? Ha? Ay, kitaan to no kasano, kaanakan. Apay adi ka pa himot nakarubwat kataldawan. Kunak man no sumrek ka ija restaurant ni Uncle mo ita. Kasla masaduta ka sumrek nanang. Dishwasher mo. Nikat anyangay nga rod. Kat iso nga rod ti bakante. Ano usampay laeng Anyat ammom no agibangon tumanan iti sabali a branch ni Uncle Mau. Di sonton ti pag-applyam ka sweet dress. Dishwasher? Sapay ka gurgurak na gininaw. Kat ano sa mun kaysa awan. Hala nga rin tagdigos ako, nanang. Ala, agawa ang takababain ka ni Uncle mo. Damo pa'y langal daw mo iti trabaho nga maladaw ka. Anyat ko naanan ngay. Ure at Uncle ko mat. Awan mat sabsabali, nanang, takasinsin nyo mat. Uray man, aramidem lata mo ti trabaho anak ko. Agagat ka ijay, di ka agsadot-sadot. Di mo ipakat ti ugalim dito'y balay, Mira. Alda ka barbaro akadwayo, ni Mira. Alda kadwa ti dishwasher tayo. Welcome, Mira. Thank you. Ipasig mo ti bagim kadagiti kakadwa Mira, wag? Ta amin da ditoy, nasisingpet da. Wen, Uncle. Di namot lang iba kan aka-anak-anak. Tapno ngumato kumamat ti kita dagiti at trabahador kanya. Okay nga ron. Rogyan yun dagiti trabaho yo. Tamadamdama lang. Adumanan ti agsangpet a kustumar. Unay mat ni Uncle Berton. Inyam amunak nga agpaiso ka dagiti empleyado na di restaurant na.
Ngam di naman timbaga ka anak-anak. Ha? Apay, masapulaya kay baga na ti kasta? Katwan Tapno uray kaskasan no, ngumatumot basit ti panagkita da kanyak. Nga uray dishwasher ak langi jay. Tapno di dak kumamot tagtagibasitan Sigurado nga min kat anang ato ti purwa dagi jay. Tay mo na da ija trabahador ngam siyak. Ay na, saan man natila at atapo manak ko? Di mo pagpanunutan iti saan anasayat dagiti kakadwam. Sika ti makibagay, ta sikakit nga ti kabarbaro ijay. Ay kat kapilitan na kastan Tano imbaga ko man Uncle Berto anak-anak, di isuda ko mati makibagay kanyak. Ikateman ti kasta nga ugalim anak ko. Saan anasaya at tinangato ti purwana. Agpakumbaba ka, takasta ti pagwadan nga anak ti Diyos. Di ka ko magtangsit-tangsit anak ko. Naladaw ka ita, Mira. Ada ka din ni Uncle ko, Luis. Sinong uncle mo? Ni Uncle ko, Berto Jay boss tayo dito yung restaurant. Kasta, uncle mo ni Sir Berto? Wan, Luis. Kasinsin ni nanang ko. Ada ka din ni Uncle ko, kunak. Awan aldaw to, no adaday jay. Kat, adante ka dua ka dishwasher? Awan pa'y. Tadi pa'y ka no remor iji hospital ti asawa na. Unay matan. Di may sakmanan nga ginawan. Nagaduntuman ti may nawanan. Kataganos ka, Mira. Takas nga rod mo't talaga ti trabaho. Ano san ti trabaho? Tapno agsweldo tayo? Ay, unay mo't ngamin ni Uncle Kon. Dishwasher mga mintin nang isarkan na kanyak ditoy. Napanan ni Mira, Juna. Nagapsuon mo't tanti inawan na di kusina. Ay, diyak mo Adamat la itay di kusina mangmangan. Pudno ay akaanakan ni Sir Berto ni Mira. Isumat ibagbaga na, Luis. Kaslay palpalastog na pa'y nga ibaga akaanakan ni Sir. Nadlaw ko mati kinalastog na nga agsasaw. Pasaray ngumato dagiti kiday na no agsasaw. Uwan, nadlaw ko matdayta. Madlaw nga da supsuplada na. Anyat amuta. Ang mga nukas jay na laang mat. Ang am kinapudno na kat nasingpat gayam. Ay una niya. Pinagatapan tan iti dakas di kadwata. Masaw laang matkit di Luis. Ala, nakaturog matgayam ni Mira dito'y ayan ti paglutuan. Uy, Mira! Mira! Agreeing ka! Indumog mo dito'y lamisaan. Mira, agreeing ka! Naurnungan ang dagiti iinawam. Inka aginawan. Di ka man kundi lang nga mangibaon-baon kanyak si ka, Jonah. Laglagi pa makaanak-anak ti boss mo ditoy. Iso adi inak baon-baonan. Ha? Nasakit nga rod ti ulo iso nga yung turog ko. Ay, kasta aya. Sorry nga rod. No kaya mo disikan ti mga ramin iti trabaho. Ipulong kan tupay kini Uncle ko. Na, ay kumangay ti ipulong na kanyak. Bayan mo, Juna. Di mo tutupan. Tawurid na kami apara luto kat inapa na itay. Makasaling kami di talamisaan, tayin dumog na dita. Nagbayag pa ititurog na. Ay, anyan. Diyak lang pagaro pakas jay ti ugali day dya babay. Ay, imbag lakit din ta ti dug ti pasensyak. No saan tinutupak ko ma? Kat amang ano niya pa'y tinaaramid ko kankwana. Bayam latan. Amang ano agipulong ko ni Sir. Amang ano baliktadan na kapay. No kasta, agsubli kayo man ni abroad, Uncle? Well, Mira, iso anda kayong timakamo dito restaurant, wen? Panahon kayon. Agbakasyonak tumanen. Wen, Uncle, di kay madanagan. Bantayak dagiti trabahador mo. Tapno sanda nga agay-ayam ng trabaho. Ha? Adda nga aming gingginan ti daddumakot. Iso adagdagdagak idanukwa, Uncle. Iso di kay madanagan. Tabantayak dagiti trabahador mo. Naladaw ka man na simrak, Nana Maria. Agkaralangan ka lang aruden, maladaw ka pa'y lasumrak. Kasano kat, pinagtumar ko pa'y ngamin iti agas di asawak balasang ko. Parigatan nak mga ginaw. Kakaasi aknawan ka. Sisyak nga ginaw ditoy. Ay, pasensya ka, an balasang ko. Sana bale, tagim imbagan di asawak. Kan addan tay apo ko kamang bantay kan kwa na iti balay. Iso asa anak siguro nga aglangan. Rumbang lang.
Tawan dishwasher no aglangan ka. Tasaan na para inaw ti trabaho ti restaurant. Ha, impromote nang uncle ko abusyo. Pinagbalin na ko na waitress. Ay, kasta aya. Asino nga yan ti kadwak nga dishwasher, Mira? Katawan na, iso nga anusam na Maria. Waitress mo ni Mira dito yung restaurant, Jonah. Wan nga rod. Imbaga ka nun ni uncle na. Di na magkuy di cashier nga awan ka nung matam muna. Kunak man na kumpleto kayo ng waitress. Wan nga rod. Ngam ni Mira matan ti makaad-ada nga agsaserve iti makan. Kan pasaray apaan na pa'y nagiti customer. Ay sus, apay ngay. Imbis na nasisingpet kayo amin a waitress. Ay, wan nga rod. Nalaukan kaming itinatangsit a waitress. Iso ang madanaganak. Ang mga numaksayan ti customer tayo. Taong ungtan mat ni Mira dagiti daduma a customer. Tarimaanan yung matimang ana. Nakawarwar pinamisana pa na awan nyo. Ungtan naman ang ti customer. Ika alawain. Maditi kasi nga raramidin na. Sikan ang inton apaan nak. Narigat apakibagayan dahi ta babae iti sabali ti ugali na. Luis, pimanaw ti cashier tayo. Agsangsangit arimuar. Apay ka no? Inapa ni Mira. Inanawa na ngamin. Gapo iti panangap-apa na iti customer. Ngam pinagsasawan na ti kahera. Intudo-tudo na ariniawan. Tangay sana simrak ti kahera tayo. Siya kung tag kahera. Ne, amo ka din ni Sir Berto dati ang mapaspasamak, Mira. Ni, apay awan pa nagtalag mo kanyak, Luis? Siyempre, amo na Idandanon ko amin kan kuha na mapaspasamak dito restaurant na. Siyak nga ruti tinalak namang bantay kada kayo. Kaslawan pa nagtalak mo kanyak Awan bilib mo kanyak, Luis? Agdamdamag aklaeng. Ket saanin nga agsubli ti kahera tayo? Ay, diya ka mo. Ngam na puskul ti pa nagruprupan na no agsubli pa'y laang. Kalpasan ngay napapa na kadapay larupa nang ipakita na kanyak. Puskul rupa no kasta. Apay no awagan ta ni Sir Berto, Jonah. Ibagata ti mapaspasamak dito eh. Ni Ma'am Carla nga anak na ti awagan ta. Taiso ti ada dito'y Pilipinas. Ken isumot talaga ti boss tayo no awan ni Sir Berto. Saan ay Ayaw na niya. Nabayag nga minin asaan nga ima ni Ma'am Carla. Ay, nagatindog ti pila dagiti agbayad-bayad ti restaurant. Takas ano, saan nga amo ni Mira nga usaran ti computer? Iso amano-mano ti pampamayanan iti kahera. Ay, awan nga rod Ay, di mat nga min simrag ti kahera tayo. Nanang, kitaan nyo man numaya to cellphone ko. Ne, anya day ta a cellphone. Agkupin mat. Uy, nanang, nangina day to a cellphone. Nangalaam ngay itiing gatang mau. Ay, katswildok Kantap na muyaw. Siya kunti kahera iti restaurant ti uncle. Anya? Apay, among ti agkahera aya. Naglaka. Adto ti sandalyo, nanang. Inggatangan kayo. Tapang ramanan nyo matitisweldo. Ha? Ni Uncle Berto mati umawag. Nanang, da kayo man ti makisarita kan kwa na. Ibagayo nakaturo ka. Ay, sikan ati makisarita. Tamagan mo ada napatag nga ibagana. May papan iti trabaho. Ay, manjak. Basta kasarita yun, nanang. Alan, sige, kasauyo. Hello, kasinsen. Hello, manang. Apay, ayan ni Mira. Intad namot kanyak ti cellphone, kasinsen. Napana ni Jessilid na. Apay, di na kaya ti makisarita kanya? Mabuting ka di? Ha? Apay ka de, kasinsen. At damati nga inaramid ti anak mo di restaurant, manang. Imawag ti anak ko itay. Kat imbaga na amin nga inaramid di anak mo. Anya? Apay, anyat inaramid ti anak ko, kasinsen. Hello, Uncle. Di ko mabasta patsinlatan ti may dandanon kada kayo. Sana po no dagiti impulong da. At ti CCTV a pamanaknek, Mira. Ha? Nadingitay. Ngayon saysayat no di kan sumrang iti restaurant ko. Diyak kasapulan ti kasken ka trabahador. Uncle. Nga masapul ang bayadan ti kinupit mo akwarta. Tanakitak iti CCTV ti panagkupit mo. Anya? Una yan ti kasta nga inaramid mo, anak ko.
Damdamong pa'y laang iti trabaho nga kasjayan tinaramid mo. Anya nga'y, di inikat na kan ni Uncle mo. Sinubsobraan da mo timpul-pulong da. Maamwakla ang tinagipulong sungata. Nagkupit ka pa'y gayam iti kwarta. Anya nga'y dayta, kababain tinaramid mo. Uncle mo pa'y maangarod yung kinupitam. Pangalaak nga iti pagbayad ko, nanang. Apay, manaw ti inalam a kwarta. 50,000 amin, nanang. Iso di inggatang ko iti cellphone ko, kantaintad ko sandalyo. Anya, agasam nga idayta. Pangalalaam nga iti kasta agatad. Pangaasiyo, da kayo man ti makisarita ka ni Uncle. Ibagayo tayo inutak abayadan. Agaramid ka iti saan anasaya at sa kalpasan na. Siyak ti ipasubom ang makipagpakasi ka ni Uncle Mao. Alan, nanang. Uray ta kasinsin yung mat. Kat, addan naster kam at trabaho, Mira. Addan Apay, ti kunayo, jak makasapol iti trabaho. Bumaknangak tulaang. Mangibangon ak tumot iti restaurant ko. Takumpitensya ak ng Calberto. Anya manan ayaday ta nga ibagbagam. Nasakit tinakam ko iti panangikat na kanyak. Isong agpabaknangak man. Kat dumteng to ti tiyempo na bakbaknangak nga dayong ang iso. Anak ko, akseptarem ko mati kam malim. Basol mo matlaang no apay nga inikat na ka. Kanak-anak ngam inikatnak? Di oray awan kinabagyan no kasta. Saan anasaya ti kasta pa nagsasaom? Nalastog dakit di Gaputabak nang da isi-isyen da tayo laang. Bumaknangak tulaang. Anya, nalakom amin din pala ako ka cellphone, Mira. Wen Brent, ngam nagtawar da mo't. Basit mo't kit di ati tawar da. Yag mo nga ro din tinaglakwam. Tabi nga ko. Joy promise mo agudwata, Brent. Wan, danag mo na aya. Ay, naimbaglaangan ta nasarakak dito a grupo yo. Nabiit kaya talaga ti bumaknang dito Wan pasig ngamin atakaw dagiti laklako tayo. Iso pag namayan dito a trabaho. Wan nga ron. Ay na, sapay ko mata bumaknang akon. Wan, pastalalay yung taglakaw. Diyay lugan ang inginaan, idil mo. Tanong sikat yung makalako ijay. Dakal, tibingay mo. O sige, agbiro ka kiti pangilakwak, Brent. Nagalaam di tabilbilagam a kwarta anak ko. Nagadaw. Bingay ko iti naglakwak alugan, nanang. Ahente ak ngamin ng tiluglugan. Iso adi kay mas daaw. Anya? Adto iti kwartayo. Ni Brent ti umawag. Apay nga nga umawag da ito Hello? Hello, Mira. Natiliw kami. Adda kami ita dito presento. Kahit lading ita. Yung inraman ko tinagan mo. Imbagami amin anagan nyo ang kakadwami. Tapno amin tayo kat mabalod. Anya? Apay nga ay manjak. Jak kaya ti mabalod. Apay, anya mabalod nga ibagbagam, Mira. Nanang, tulungan dak. Ilamang dak. Jak kaya ti mabalod. Nanang, jak kaya ti pagbaludan. Kaya't kunti rumar ditoy. Rosa. Ano samti bunga ti aramid mo, Mira? Anya ngay, katkasta mo ti pinilim agkasat mo. Sana ka nagkurang anang bagbagakan ka, ngam dinak dinangag. Iso nga ano sam nga apitan ti bunga ti aramid mo. Kaya't kumatla ti bumaknang iso na aramid ko ti kasche, nanang. Napintas ti agarapaap. Ngam tinasaya at kumaawagas. Iso pagnakmam day ta na pasamakan ka. Maditirik nak mabalod kan. Ngam awan maaramid ko anak ko. No apay mat ngamin adi mo dinangag dagiti pamagbagakan ka. Pagkawanan dak ko no nagbali na kasukir kada kayo, nanang. Kanuawan na saya at ngayon pagpakita kada kayo. Agbababawi ak. Ala, saan pa yan naladaw ti amin? Ada pa'y gundaway mo nga agbabawi kan agbalbaliw anak ko.
Basta agsingsingpat ka kuman. Wala nang ikarik. Liklikan dal garamid iti saan na nasaya at iti pada a tao. Tanudakas ta aramid mo, awan na pintas a banag mo. Alaga gayam di tanti nagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin.